tuzo president tuzakuzaje ekemwe kufune mundeso yese umuranga yibi icyo cyahwe Eria Nyakazoba hemeruke yatayirwa umuhwezi wa RDC ahawashema Sam Orikunda wanyume kwetombuita kw'abatora ahakituga ekibari kugira ngo tsimbira makanda n'abawadi ya Migina ahamwe na Kitojo zone ziri kushangwa municipality yashema aho cyashoboroka ngo buri yabire nafuna sente abaza yahereze Kituga okuna nabagambire president akagira ngo hariho umuntu asheme kwa nashashura na 10 obali willing obatali willing macha tugereza omuntu asheme kwa natunga 1 million eyijwe so right now kumure mutakwenda create sentezo tuliya twaza kugenda tubatwara police eshuru njo bujurize ngwe nimwe no mbere numuyiba mbere nimwibiso bushema ora no basa kwiba oseto zita mobile money right abatura butuno batunga kakomo town agent ahamwe na chairman wa PDM ne cyabuzima ho kufuna sente habire ntaba hariho rimi orwa kintu kidogo town agent naza kuteka mu system buri muntu naza kurete emitwaro 3 emitwaro 3 ejo nyowe nkabanye n'emitwaro 3 na 10 nasindika hasumu kuna zindi yarajangwe zo tuzikumara na yende emitwaro 3 n'enkumi na mujyango tinzine yajangu no guzaguzo omwe sente zona no zereta konka ntukora ki kuteka mu system sente nazironda nazumuhereza batuyihaho batyo sente town agent ahamwe na chairman wa PDM abawadi ya Migina wa hata bariyo metehimbwa okubuzwa katiyo nakahindo hine bagambira mushaki wetu ahanshonga heziri kubagambwaho akora members barukugamba ichore kwangu esente members bichariza kandi omisho gabantu bona nko baba bariho misho ga RDC bonyene bakweyichariza ngo bakagamba na town agent ngo muntu wabagwaze ngo mu bafarayinze omwogo gwanje bukaba buri kugira ngo nimbasa kuyamba abantu wabo amakuru gacyo ngumbabonera omuntu kandi owashangiwe aba town agent kandi ine experience omufirejo kandi muyagambire n'abantu akabesha bere sente konkebyo bikiriyaho chairman obuyatwarwa ha police kugarize ziyarire yagumaze hakine no chairman omuruka ahamwe na town agent bikiriza kushashiriza babire barire kwechiko bacishira habo kuba nho naburuza nto kumanya ngo akazimpereza ayimukomisho gabantu acomeze urukiko rwacoreka ngo twine no muwa basakwemera na yemeze kintu ejo somwa koraje icyo koraho kutinka kimanyiri habo kuba hati wo wayapara yinjira ruho kandi n'abari kumwomeza baruho kandi abayomezo mishoga RDC na timu ko yabirwa mu rukiko nabo cyo nyoto nyine cy'intana n'icyo cyikurenga okuzahamurika gwa Kitojo aho abakaciko baburo mu rukiko twashanga ko sente bono betombuito ko abakozi ba government no bazegaririze Sam Orikunda yadirangu yabahenshi minke kuba bazigarizeho acaketa mukuru w'akaciko a officier urwa kabiri tayonga no musomesa nguredi yakasa takafunese chondo yes na somesa yes hona somesa jesa very good chobari akatungo mushaka akazo mu government akawo mushomesa sente zitasheme kusigara mwashwira when time bwa mugambire mutaka mukwasire sente zigara za government kaya zigara so last day sente zini loan abatunjiro mu first phase basheme kutandika kushashura immediately abatunjiro mu first phase 2022 basheme kugarura sentes ninkwenda mu ofisi yanje arwa kabiro mukasheshe ondetere na listeze zo heriza abantu sente gasha kwa Gerald tuguma muri shema aha wata